siyafuneka ke. Yebo, izinto sazodlula kuzo uma usafika usazoqonywa nje samuntu ongabali. Noma ke ngoba izifo sezabaningi uzoyivikela ngendlela ozoyivikela ngayo noma ngingasho ukuthi usungaqonywa mhlawumbe uzize zibe ko10 kodwa ayilungile intombi zibe 2 noma zibe 3 ozokwazi ukuhlunga phakathi kwazo ngoba abadukisi bazothi yiba nentombi eyodwa ubambelele ngayo kanti ayilona ubambo kuwena mabe ithatha usuthatha intambo uyayibulala sekuthiwa amabulawo kanti akuwona amabulawo nedweni wayiqala wayibulala wena ingqondo yakho ngokuthi ustikhe kumuntu oyedwa ongamazi owahlula abazali bakhe niyeke futhi lento yokuthi madoda nithi umuntu wami uya understanda mina sesiya understandana naye yazi ukuthi lo muntu wesifazane uyinhlula wahlula uJehova wahlula abazali bakhe uthatha abazali bakhe babefuna siqede isikole akangasiqeda wajoyina lento yabafana mhlambe noyitshwala uJehova wamkhanda inwele akanqeni ukufaka iwiki uJehova wamkhandela inzipho ufaka imhwebeshe engaka wena wedwa nje wena useya understanda wena we uyibulele wena la phakathi ekhanda lakho kusasa mayegila uzobsuta abantu besifazana izinja ababulawe wambulala phambi kwami mina umuntu wesifazana ngizokubulala ayilento inzima manje izima mfowethu iziphi izinto omele uzibheke kumuntu wesifazane uma ufuna ukuthatha isithembu kumuntu wesifazane uma ufuna ukuthatha isithembu kufanele umtreat enzima okokuqala usangakwazi ukuthi ethi nithandana naye umbuyisi uza kwabo nilale nobathathu endlini bese ubheka ibehavior yabo kusangathi kwenzeka ethe khulelwe noma umlinde mayikhulelwe ngoba Nkosi yami ingqonjwana yabincane nenhliziyo yabishaya kakhulu uma esetetile bese umtshenti nje obutetile nje kukhona nomunye ozoteta engimithizile usho uqamba amanga lengane kodwa loya uthi akaze ayizukuhlala lapha kubo baba ayifuni izozohlala la uzoyikhulisa kanye kanye bese ubuka ibehavior yakhe uma yedwa angifune ngane mina esinye isifebe ngingayibulala okusho ukuthi umthakathi loyo omzali singane khathi ngiyabuya manje ungakhathi ngisakwenza leyo nto leyo sale ngiqhubeka mthabela nje lento yayizwa ukuthi iyaphila le yo qhubeka kuzona yeah okusho ukuthi umthakathi kufana nokuthi uma uzoyiqala into yesithembu umtshena ukuthi khona intombi engiyithandile ngiyishelile ayi ngathi izoba umnakweni bese ethi yena uma yike yaqoma sohlukana uma egani lethi ngizohamba la ekhaya okusho ukuthi lo muntu uhleli ngasemnyango mchazeleke nje wena impela shela bese ufaka loudspeaker ukhulume phambi kwakho uthi awudali nangu umamkhulu awukhulume naye wenzela ukuthi abehamba ngoba vele lo muntu uyakutshena thina kunabantu phafowethu esibakhalelayo esithi uhanjelwe isalukazi sakhe kanti samtshena bese bancane mayithi uzothatha omunye sathi sona siyohamba akangayikholwa lento walinda wathi hayi ngoba sesiphelelwa izihlathi isalukazi sangayapi nezingane sezikhona athatha omunye sihambe ngempela isalukazi useyakhala nalo musha uma efika usuhanjelwe kuba nebhadi yokuthi omakhelwane bamtshena ukuthi nalo ahamba ukuthi wawungenangqondo ahambe njengoba uyahuzwe kuthiwa sithi isizulu ungamlahla umfazi omdala ngoba noyolandela uyohamba babe nqeni ukusho ukuthi omakhelwane bazomtshena lelo khuzi ukuthi siphukuphuku sendoda nizohlala kanjani wenza iphutha elincane wamaphutha sinawo yena usefaka emgodleni wokuthi kwathi wena uyisilile uhle no seyolandela uyozuthuthe kuleyo ndawo le kanti sicela kanjani isithembu cha asicela isithembu lesekuthiwe sokucela isithembu kuthi ucela inkosikazi lesi sesimanje manje sifika nepolitiki isithembu nje uyachazelwa umakoti lo khona ukuthi usekhona khona la ekhaya owandisa lo muzi njengawe kwakuhlonitshiswa kudala kuthiwa uzokuchatha noma kuthiwa uzokugeza inyawo yazi afisa ukuthi ngabe ngiyaviwa lapha ngiyachazeka man no yazini baba uMtolo usebenza ngokusebenza ngisebenza imisebenzi eminingi kakhulu uJehova wangixabeza mina ngemsebenzi Jehova ngiyabonga wangibusisa kakhulu
uJehova wafika wanginika umsebenzi wokuqala ngizoqala ngawo ngoba unolaka Yeah. ngiprofetha abantu ngiphinde ngibalaphe ngokwamakhambi esintu kodwa ngeke ungitholeke ku TikTok ngimemezela mina ngizona izinyanga zokudlala lezi oncokola laba mina nginobizo la ngabizelwa kulento umuntu uzaye bese ngiphinda ngakha izindlu amawolo yikole konke kudlula la esandleni